uyu munsi rero ni umunsi wo gutera ibirindiro by'abadayimoni na Satani. Leo ni siku ya kushambulia vituo vya mapepo na mashetani. Hallelujah. Amen. Twaramaze kwikuramo imyami Satani yaduteye. Tumeshajiondoa mishari ambayo Shetani ametuletea. Twaramaze kuvurwa inguma. Tumeshatibiwa majeraha. Ubu rero hageze umwanya wo kuja kuri tere. Kwa sasa panafika muda kwenda kwenye tere. Nta ntambara nimwe iryoha. Hakuna vita hata moja ni nzuri. Kandi nta muntu yarwanya urugamba nubwo yorunesha. Tena hakuna mtu alipambana vita hata kama atashinda ngo abure nawe gutakaza, akose naye kupoteza. Intambara yose umuntu aratakaza. Kila vita mtu anapoteza. Urabiye no kubiriko biraba mwisi. Ukitizema na mambo yanatokea duniani. Uburusiya na Ukraine. Urusiya na Ukraine. Baratakaza mbwa umwe agatsinda undi mbwa undi agatakaza. Wanapoteza umoja na shinda mwingine lakini wanapoteza. Muri za Hamas na Israel nuko. Kina za Hamas na Israel na hivyo ni hivyo. Ego Hezbollah na Israel nuko nyene. Na Hezbollah na Ukraine ni hivyo hivyo. Ngo na usangira n'utabega. Hivyo tu unaelewa. Intambara yose uragira icyo utakaza. Kila vita unakuwa na vitu ambavyo vinapoteza. Ariko kandi lakini tena umaze kumenya kuri mu rugamba, ukishajua kwamba uko katika vita, uri oblige utegerezwa kugwana urugamba kubera urimwo. Inakupasa upambane vita maana uko ndani. Ushobora kugenda uri mu rugamba ngufata igwanisho ushire ku mugongo. Huwezi enda kwenye vita ukamate silaha utie kwenye mgongo. Ngo barashucu babya ati samahani mimi Jesse nabatanguye kubarasa. Wakipiga masasi useme samahani mimi kuanza. Wamaze kwambara impuzu z'ingwano. Kama umeshavaa mavazi ya silaha. Wambaye n'ibigwanisho. Unavaa silaha. Ntushaka kugenda aho ariko bararwana. Huwezi kwenda mali wako unapigana. Ngira mvuga iki? Nataka niseme nini? Mu rugamba nta mufyino. Katika vita kuna mchezo. Nimba twipanze gutera abadayimoni. Kama tumejipanga kushambulia mapepo. Ntumbwire ngo Jesse nza kubatera ngo je nacho dupfa. Ngo sitawashambulia sina shida nao. Uretse kubatera we baragutera. Ukiacha kuwashambulia wao watakushambulia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ahubwo ubuhizi niki? Mbali ushujaa ni nini? Tuwasanga aho bari, tutawakuta mahali walipo, tuwakubite, tuwapige, tuwake nivyo batunyaze, tuwanyanganye na vitu wametunyanganya, tubigarukane, tuvirudishe. Haleluya. Amen. Barakunyaze umunezero, wamekunyanganya furaha, barakunyaze amahera, wamekunyanganya pesa, barakunyaze amagara meza, wamekunyanganya afya nzuri, barakunyaze umugabo wawe, wamekunyanganya mume wako, barakunyaze umugore wawe, wamekunyanganya mke wako, barakunyaze abana, wamekunyanganya watoto, barakunyaze abavyeyi, wamekunyanganya wazazi, barakunyaze ibinabiri, wamekunyanganya hana mengine, barakunyaze na apeti, wamekunyanganya hata apeti. Uno munsi turabigaruza mu izina. Leo tutarudisha kwa jina la Yesu. Ereka twani dusanzwe. Sisi si wa kawaida. Turabasirikare. Sisi ni majeshi ba Askari. Amen. Ba Yesu. Wa Yesu Kristo. Kandi bo mu rwego rwo hejuru. Tena watu wa juu. Haleluya. Amen. Dusoma icyete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo wa pili. Icyete cya kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya kabiri ku murongo wa 3. Timoteyo wa pili sura ya pili mstari wa 3. Turasoma umurongo wa 3 n'uwa 4. Tutasoma mstari wa 3 na wa 4. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ufatanye nanje kwihanganira imibabaro nkuko bikuye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Nta musoda yikwegera mu by'ubugingo ngo azahimbare uwamwandikiye ubusoda. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Ufatanye nanje kwihanganira imibabaro. Ujumulishe pamoja na mimi kuvumilia mateso. Kumbe umusoda afise imibabaro. Kumbe askari ana mateso. Kumbe muri aka gakiza harimo imibabaro. Kumbe katika wokovu kuna tabu ama mateso. Uzokubwira ngo bigenda binyerera. Atakaye kuambia kwamba vyote vinatereza. Azoba kubesha. Atakuwa amekudanganya. Ngo nkuko bikuye umusoda mwiza wa Kristo Yesu. Kama gisi vinastahili askari mwema wa Yesu Kristo. Kumbe hari abasoda beza ba Kristo Yesu. Kumbe kuna maskari wema wazuri wa Yesu. Hari abasoda beza ba Kristo Yesu. Kuna maskari wazuri wa Yesu Kristo. Nimba hari beza. Kama kuna maskari wazuri, bigaragara ko hari nababi. Inaonekana kwamba kuna wengine wabaya. Hari abasirikare babi ba Kristo Yesu. Kuna majeshi wabaya wa Kristo Yesu. Asenga yiba. Anaomba anaiba. Yiba senga. Anaomba anaiba. Aririmba sambana. Anaimba anazini. Akasambana aririmba. Na anazina anaimba. Ugasenga. Unaomba. Mugabo usambana. Lakini unazini. Umusirikare wa Kristo. Askari wa Kristo Yesu. Mugabo mubi. Lakini mbaya. Haleluya. Amen.
novuga ko abasirikare bashobora kuba bari mu mice ine. Ninaweza kusema kwamba maaskari wanaweza kuwa katika group nne. Abasoda ba Kristo. Maaskari wa Kristo. Hari baje abasoda ba Kristo bahagaze neza ku rugamba. Kuna wale wa maaskari wa Kristo wamesimama vizuri. Babandi Biblia ivuga ati umusoda mwiza. Wale ambao Biblia inasema kwamba askari mzuri. Hari umugwi wa kabiri w'abasirikare babi ba Kristo. Kuna wengine kundi la pili la askari wabaya wa Kristo. Hari umugwi ugira gatatu w'abasirikare ba Satani. Kuna kundi la tatu wa maaskari wa Shetani. Kandi mashengero barinjira. Tena makanisa wanaingia. Ibaze na Satani wenyine yarinjiye mu ijuru. Kiwazi na Shetani aliingia mbinguni. Imani iramubaza ati vuye he hariya. Mungu akamwambia tunatoka wapi? Wabonye umugorotsi wanje Yobu. Umeona mtakatifu wangu Ayubu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Hari n'abasirikare beza ba Satani. Kuna maaskari wazuri wa Shetani. Bakurikiza neza ibya Satani. Wanafuatisha vizuri vya Shetani. Akagira n'abasirikare babi ba Satani. Panakuwa na maaskari mabaya wa Shetani. Ni mice ine. Ni kundi nne. Akorera Satani mugabo akamukorera nabi. Anamtumikia Shetani akanamtumikia vibaya. Ariko ndakwifurije kuba umusirikare mwiza wa Kristo. Lakini nakutakia kuwa askari mwema mzuri wa Kristo Yesu. Tupane urugamba. Tupigane vita. Kandi tunesha. Na tunashinda. Haleluya. Amen. Kuko ubuzima bw'umukristo. Maana maisha ya Mkristo n'urugamba. Ni vita. Kuva ukivuka. Kwanza wakati unazaliwa. Mbele kuvukiri mu nda ya mama wao. Kwanza wakati gani katika tumbo la mama yako. N'urugamba. Ni vita. Haleluya. Amen. Umwana avutse. Toto kizaliwa. Achomoka ariko ararira. Anatoka analia. Urugamba ruba rutanguye. Vita inaanza. Atavye kurira. Akikauya kulia. Barakamomora makofi. Wanamchapa makofi. Atachokagize imagine. Na kufanya dhambi yoyote. Akana karachomutse. Katoto kanazaliwa. Kanatoa kichwa karangali. Karasoye umutwe kararavye. Wakabonye ubwa mbere kofi. Aliyekaona mara kwanza ngo nikarize. Eti akakulia. Imagine. Chiwazi. Urugamba ruba rutanguye. Vita inaanza. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi ruzohera. Na itaisha. Tuvuye mu mubiri. Tunatoka kwenye mwili. Uno munsi turaza gutera Satani tumwaka ivyacu. Leo tutamshambulia Shetani na mapepo tumunyanganye vya kwetu. Lakini bisigura ko adashobora kugira counter attack. Lakini haimaanishi kwamba atafanya counter attack. Kugaruka kudutera. Anaweza kurudi kutushambulia. Kuko ubuzima bw'umukristo. Maana maisha ya Kikristo ni kuwa anapigana usiku na mchana. Satani arashobora kuyizira wenyine. Shetani anaweza kuja peke yake. Ashobora kurungika abadaimoni. Anaweza kutuma mapepo. Ashobora kurungika abarozi. Anaweza kutuma wachawi. Ashobora kurungika bitwa abakristo. Anaweza kutuma watu wanaitwa kwamba ni Wakristo. Ashobora kuchama umuntu. Anaweza kupita ndani ya mtu. Ukamuyoberwa. Unamsahau. Umugabo wako muyoberwa. Mume wako unamsahau. Umugore ukamuyoberwa. Mke unamsahau. Umwana ukamuyoberwa. Mtoto unamsahau. Umuvyayi ukamuyoberwa. Mzazi unamsahau. Ibi mvuga nayo bifite icyemezo. Haya nasema na judi na uhakika. Shetani mukurwana. Kwa kupigana. Afisi intoboro nyinshi yocamo. Ana tundu nyingi za kupitia. Rero bisaba kwikomeza mu mwemu. Inaomba kujikomaza kiroho. Kugira ngo tubandanye turwana. Ili tuendelee tunapigana. Kuko n'urugamba rubandanya. Maana ni vita inaendelea. Ruzohera. Itaisha. Hadi usezeye akanyuma. Wakati unaga kamwisho. Haleluya. Amen. Dusomye icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo wa kwanza tukisoma. 6:12. 6:12. Icete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo 6:12. Timoteyo wa kwanza 6:12. 6:12. Havuga ngo wamurwana intambara nziza yo kwizera ucakira ubugingo budashira ubwo wahamagariwe ukabwaturira ukwatura kwiza mu maso y'ivyabona byinshi Imana ihabwa icubahiro. Amen. Ngo wamurwana. Eti uwe unapigana. Haleluya. Amen. Ni kuvuga ni ubuzima bubandanya wamurwana. Ni kusema kwamba ni maisha inaendelea uwe unapigana. Nuko wamujya. Kama gisi unakula kila mara. Nuko wamuhema. Kama gisi unapumua kila mara. Nuko wamawoga. Kama gisi unaoga kila mara. Nuko wamuja kwa sugumwe. Kama gisi unaenda chooni kila mara. Ngo wamurwana. Uwe unapigana. Ikintu cyose Satani yogicamwo. Kila kitu Shetani anaweza kukipitia. Anose Satani yohacha. Mahali pote Shetani anaweza kupapita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ngo umugore n'umugabo baragwanye. Eti mume na mke waliwahi kupigana. Ngumwe avuga ngo rabe imbe basha ivuye iburyo igi ibubamfu. Eti tizama hii panyi inatoka kushoto inaenda urabona magazuku. Unaona nikisimama uyu imbeba izananye iko. Wera bino. Imbeba izananye ino. Panya kama inatokea kule. Je izananye iburyo. Inakuja kushoto. Izananye iburyo. Kuume. Wewe izananye kushoto. We izananye ibubamfu. Kushoto. Umugabo ati urabona imbeba nani izananye iburyo iri kiraje ibubamfu. Baba anasema ona panyi inatoka kuume.
umugore ati Mama anasema ariko nawe wavangiwe. Na wewe umechanganyikiwa. Imbeba ivuye ibubamfu iri kwiraje iburyo. Panya inatoka inaenda kuume. Kandi bose barafise raison. Tena wote wana haki. Ati wa mugo. Eti wewe mwanamke. Urasuzugurana. Wewe unakuwa na zarau. Wewe akili mbovu tu wewe wana kwa ibuje. Wewe unataka kuume. Umugore ati urashaka kuntuka wewe. Mama unaweza ukanitukana wewe. Kera wafatanya. Hapo wakakamata. Hapo ikakuwa vita. Kera komba. Hapo komba ya Israeli. Satani aciye hehe? Shetani alipitia. Mumbeba. Katika panya. Haleluya. Amen. Lero menya ko Satani ashobora kurwanya mu nzira zose. Sio kwamba Shetani anaweza kupigana kupitia njia zote. Wamurwana. Unapaswa kupigana. Mu buryo bwose. Katika aina zote. Uwe maso. Uwe makini. Ikintu cyose kibereye mu intambara. Kitu chote kiure katika vita. Tumugikemeya. Oboru kikemeye. Usange kitari ngorane. Ukute si shida. Hako kireka kuliko kiache usanga cyari ngorane. Unakuta ilikuwa ni shida. Wote mukankamira. Obora ukemeye. Ugasanga ntago cyari kibi. Unakuta si kibaya. Hako kireka kuliko kiache. Ugasanga cyari kije kukumerera nabi. Unakuta ni kilikuwa kinakuja kutendea vibaya. Wotuma ugikankamira. Obora ukikemeye. Ugasanga kumbuka nkamira kitaricho. Unakuta ulikemea kitu si cha kweli. Hako kireka kuliko ukiache kinakuingiana. Ejo kizokubera nabi. Kesho kitakutokea vibaya. Uraronsa gakozi munzu. Unapata mtumishi mnyumba. Urakiriye mutonya wawe aje kubi wawe. Unapokea mdogo yako anakuja kuishi kwako. Mushirengao mufuka maraso ya Yesu senge. Tia hapo muweke katika damu ya Kristo Yesu ombe. Utumusanga tangorane yoteje. Obora ukuti hana tatizo angesababisha. Hako ejo woza umbwira ngo yagutwaye umugabo. Kuliko kesho je kuniambia kwamba amekupeleka mume. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Umunsi umwe twari mu makesha hano. Siku moja tulikuwa kwenye makesha mahali fulani. Iyo nzu twagiramo makesha yari hanyu yindi nzu nkuko. Iyo nyumba tulikuwa tunafanyizia ndani makesha ilikuwa napatiana mpaka nyingine. Mu 8 y'ijoro tuzatubona imene zishika nka 4 saa zirenga. Saa 8 za usiku tukaona mbuzi kama zinapita 4 saa zinapita. Tucha turakemea twese. Tukakemea sote. Umumama yaba muri iyo nzu ikurikira. Mama alikuwa anaishi katika nyumba hii inafuata. Achavuga mu Kiswahili. Akasema kwa Kiswahili. Na mbuzi nazo zinakuwa mapepo jameni. Ati ni mene ziraba ya madaimoni kabene data. Noni mene majana 4 saa 8 y'ijoro. Mbuzi 400 ziri muri patrouille ziko zijana. Ziko zinazunguka zinaenda wapi? Imene 4 saa. Mbuzi 400. Mbuzi mingi. Na nuri ziri imbere na uri ziri nyuma. Hakuna liye mbele ama nyuma na zichunga. Hizo. Kemea. Utumusanga arizo ariko ziratembera kuja gusama kayaga. Ujue obora basukute nize ziko zinaenda kutembea. Akao usanga bara abadaimoni canke abantu birenganiye bigize ihene. Kuliko ukute ni mapepo ama ni watu walikuwa wanatembea. Haleluya. Hari cyo utahuye ngaho. Kuna kitu umeelewa hapo. Haleluya. Urugamba rurakomeza. Vita ni vikali. Abantu mukuja watu kakula. Ari byo kugurira mu ibarabara ntasenga. Kama ni kuzia barabarani hao. Mugaye byo mu nzu arasenga. Lakini chakula cha munyumba nao. Bana ndagushimiye kuri bifungo duhaye. Nakushukuru kwa chakula. Ngo yaura numuhi. Lakini akakubitira. Anaingiza tu anapiga tu. Ahubwo bijya byo mu ibarabara. Mbali vile vya barabarani. Nivyo warukiye gusengera. Jonge lipaswa uombe sana. Uongo kweli. Kweli. Ivyo mu nzu naho usenga kwa kundi wahora usenga ugakubita inuzenya. Vya munyumba ataka mtaomba kisiku unaomba unapiga. Kwani madamu wao yabiteguye ntangora. Kwa ni mke wako ameviandaa kuna shida. Ariko bigihuye navyo. Lakini vile umekutana navyo. Nuzi ivyo uri ivyari. Hujui kitu gani unakula. Senga. Omba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuko ivyo wibaza. Maana yale unawaza. Kwa hivyo. Kwamba ni kweli. Ana osanga atari ivyo. Labda ukute si kweli. Mugabo umwe ngo yari kumfiro. Baba mmoja alikuwa akaribia mauti. Akirapfe. Anataka kufa. Abwira umudamu ati akaambia mke wake. Madaje ndumva ko ngira mfe kabisa. Mimi nataka nikufe. Ariko mfisa makenga. Lakini nina wasiwasi. Kaja kana kanyuma. Kale katoto ka mwisho. Ko tudasa. Mbona tufanani? Eske ni gwanje cyane. Ni kweli ni kangu. Ngizukuri.
Niambie kweli tu. Numemfanziko kabisa kaja kanyuma kwa rigwanje Nikufe najua kwamba kale katotoka mwisho kama ni kangu. Mudama chamubia ati kuri kumfiro ikanda kugiza ukuri. Mama akamwambia kwa sababu uko karibu ya mauti acha nikwambie kweli. Ahubwo mubana bose kaja kanyuma niko kiwawe gusa. Eti watoto wote kale kama mwisho njoka kwako tu. Ari wewe oreka gupfa. Harivyo wibaza ko ari byo sawa. Kuna vitu unaweza kwamba ni sawa. Ugasanga kumbe ari byo potopoto. Unakuta kwamba ni potopoto. Wefa gusenga wirengane. Wewe omba tu ujipitie tu. Haleluya. Amen. Undi mudamu umugabo yararemvye kubita mu bitaro. Ungine mama mume wake alikuwa anazidiwa kaenda hospitali. Aremvye gose. Anazidiwa sana. Arumva ko ari kumfiro. Akasema karibu ya umama. Arabwira umugore ati jengira ni ihane. Akaambia mke wake mimi nataka nitubu. Burya naravyaranye na mutonya wawe. Nimezaa na mdogo wako. Hama ikindi nacho naravyaranye na wa mukozi. Na kingine nacho nimezaa na ule mtumishi. Ija ndamujya mukozi yarafise ari gwanje. Ile mimba ule mtumishi alikuwa nayo ni ya kwangu. Nana kabujya naramuteye inda. Na fulani nimembebesha mimi. Nana naramusambani. Na fulani nimemzinisha. Mugora akaguma twenga. Mama anabaka anacheka. Achaza kubera ko untwenze none. Anasema kwa nini unanicheka? Ati nari ndabizi. Nilikuwa navijua. Ni nayo mpamvu naguhaye isumu. Ndio maana nimekupatia sumu. Ai, dro. Sawa sawa. Moja kwa moja. Haleluya. Amen. Hari ibintu wibaza ngo ni sawa. Kuna vitu unaweza kwamba ni sawa. Kumbe si sawa. Kumbe si sawa. Nakini wesenga gusa wirenganira. Wewe tu uombe tujipitie. Amena. Amen. Amena. Amen. Kandi masengesho yawe katika maombi yako icyo ushoboye gukoresha nk'ikigwanisho gikomeye kila ambacho unaweza kutumikisha kama silaha kubwa na maraso ya Yesu ni damu ya mwanakondoo wa Mungu. Haleluya. Amen. Na maraso ya Yesu ni damu ya Yesu Kristo. Na maraso ya Yesu ni damu ya Yesu Kristo. Dusomye ibyahishwe Yohana 12:11. Ufunuo wa Yohana 12:11. 12:11. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ngicho baneshesheje satani niki? Kila ambacho kilisababisha shetani ashindwe ni kitu gani? Na maraso y'umwagazi w'intama. Ni damu ya mwanakondoo wa Mungu. Haleluya. Amen. Si baba mdogo, si baba mdogo, si muyomba, si mjomba, si shangazi, ariko na maraso ya Kristo. Lakini ni damu ya Yesu Kristo. Niyo nsinzi yacu dufise. Ndio ushindi wetu tunao. Haleluya. Amen. Amaraso arimo inkomezi. Damu ya Yesu ina nguvu. Niyo tuza gukoresha. Ndio tutatumikisha damu ya Yesu. Nicho kibombe dufise ruhonya nganda. Ndio bomu ambayo tunayo kubwa. Dushobora gukoresha. Ambayo tunaweza kutumikisha. Abo kwa satani. Wale wa kwa shetani. Burya bakoresha amaraso y'abantu. Wanatumikisha damu za watu. Ariko twebwe abakumana. Lakini sisi wacha Mungu dukoresha amaraso ya Yesu. Tunatumikisha damu ya Yesu Kristo. Narigeze kubashingira naye umuyigeme yarafise umwana w'igitwarire yaje muhira bamuzanye. Niliwahi kushuhudia binti alikuwa na mtoto wa haramu, alikuja wanamleta. Yari Mtanzania. Alikuwa Mtanzania. Bamuzana masaa 9. Wakamleta masaa 9. Unasa nurushe nushonje. Nikaona kama vile nachoka tena mwenye njaa. Kwa tumaze gufungura. Tulikuwa tumeshakula. Ndamugirira impuhwe ndamubaza nti nikamhurumia nikamuuliza. Bakuzanira amata n'umukate. Wakuletea maziwa na mkate. Bakuzanira amata nyabaki. Wakuletea maziwa gani? Ifyo cyangwa ikivuguto. Sio ama kivuguto. Achavuga ati je amata ntayo menyere. Akasema mimi sinywi maziwa. Mvuga ni kwera avuye muri Tanzania majuice hali ni menshi. Nikawaza labda kujua natoka Tanzania majuice ni mengi. Ni ukeneye juice imeze gute? Unahitaji juice gani? Ati majuice ntayo ntayo menyereye. Majuice mimi sizoea kunywa. Ndambia ni basi umenyereye iki basi tuguhe. Nikamuuliza unazoea kunywa nini basi tukupe. Ngo menyereye kunywa maraso y'abantu. Eti nazoea kunywa damu za watu. Ari wewe uvyifatamo gute? Kama ni utafanya nini? Chukumura abutwana twawe turi ngaho hafi. Utabaki unatizama tutoto tuko karibu yako. Ubwo ntava simbira kuri kamwe. Tataingia kwa tatarukia kamoja. Boni nivyo bibaye inkomezi. Ndio hivyo ndio vinawapatia nguvu. Nivyo wakoresha mu ntambara zabo. Ndio wanatumikisha katika vita zao. Ariko twe twarahawa amaraso ya Kristo. Lakini sisi tumepewa damu ya Kristo Yesu. Niyo nsinzi yacu. Ndio ushindi wetu sisi wa Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Umwagazi w'intama. Mwana kondoo wa Mungu. Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu Kristo wa Nazareti. Niwe nsinzi yacu. Ndio ushindi wetu. Haleluya. Amen.
kuba umusirikare mwiza lakini kuwa askari mzuri wa Yesu Kristo. Paulo avuga ngo Paulo akasema narwanye intambara nziza, nimepiga vita vizuri, ndangije amahoro, nimemaliza salama. Timotheo wa 2:4-7. Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 na 8. na 8. Ichete cha 2 Paulo yandikiye Timotheo. Barua ya 2 Paulo aliandikia Timotheo. Ichete cha 4 ku murongo w'7 na 8. Sura ya 4 mstari wa 7 na 8. Turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cy'ukugororoka icy'umwami wacu umucamanza agororotse azoma kuri wa munsi, kandi si jewe jenyine nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe kose bazogihabwa, bose bazogihabwa Imana bw'icubahiro. Amen. Paulo ati narwanye intambara nziza, akasema nimepigana vita vyangu vizuri. Mbega nawe urashobora guhagarara uvuga ko wagwanye intambara nziza? Je, unaweza ukasimama unasema kwamba umepigana vita vyako vizuri? Mugiye mu bigeragezo, ukiingia katika majaribu, warananiwe, ulishindwa, ntiwigeze utsinda, hujawahi kushinda, intambara zawe zose uratsindwa, vita zako zote unashindwa, bisaba kuva mu murongo, inaomba utoke katika linya mu murongo w'abasirikare babi ba Kristo, katika mstari wa maskari wabaya wa Kristo, uje mu basirikare beza ba Kristo, unaingia katika mstari wa maskari wazuri wa Kristo. Imana igiye kukuneshereza intambara zose. Mungu anakwenda kushindia vita zote. Abimvye binogo nibo bazobirwamo, waliochimba mashimo watadumbukia wenyewe. Imana igwe kurengana aho hantu, Mungu akupe kupita hiyo fasi, kandi bimeze neza, tena vikiwa salama. Umupapa umwe, baba mmoja, yagiye kuraba mbuga za wanyama muri park. Alienda kuangalia kwenye mbuga za wanyama. Ahageze, alipopafika, babashira mu bwato, wakawatia kwenye mtu, babajana mu kalake gatonya kari muri palikuwa kabahari kadogo kalikuwa hapo muri yo park, katika hiyo mbuga ya wanyama. Ako kalake, hako kabahari, ico kiyaga gitonya, hako kabahari kadogo kari kuzingona, kalikuwa kanajaa mamba. Umenga zimwe zuriranyeko, paka zingine zinapandiana. Wa mugabo nawe aja mu bandi kuja kuraba. Ule baba naye akaenda mu wengine akaenda kutizama. Urumva ingona zisimbagurika, wanasikia mamba zinarukaruka, bakazibona, wanaziona. Mugabo ari akagriage kazibiye baguma baraba ingona, lakini kuna kagriage kanazuia, wanabaki wanatizama, wanapiga picha. Amanyene park aravuga ati, mwenye mbuga za wanyama akasema, aravuga ati uwiyemera, akasema yule ambaye anajikubali akorokere muri ico kiyaga, ashukie katika bahari hii, yoge, aogelee kugeza asoke muri iki kiyaga paka afike ngambo, ndamu miliyoni w'amadolari, nitampatia milioni ya madola. Milioni ya madolari ni nka miliardi 7. Milioni wa madola ni kama miliardi 7 za marundi. Muri mwebwe ninde yumva yo yacha yo mahera? Nani anaweza kutumikia pesa hii? Ninde yumva yo yacha gashire kuko hejuru? Nani anaweza kutumikia pesa yao kwa mikono juu? Bazawa na mugabo wo mukizwa, wakaona ule baba murokore asimbiyemo, huyu anarukiemo, arozi anaoga ingona kubera zitari ziteze kubona umuntu asimbiyemo, kwa sababu mamba uko wanatarajia kwamba kuna mtu nizari zipanze kumuja, hawakuwa wamejipanga kumkuna, zimusimbirako swata, wakamurukia kwa swata, aragera kugeza hari abarakomera mashi, akaenda paka kafika ngambo, wakapiga makofi. Hama bagiye kumuha ya mahera, walipoenda kumpa pesa, azana na mudamu we bafatanye, akakuja na mke wake makabatana. Bageze haja, walipopafika pale, nyene kumuha mahera avuga ati tubwire ubuhinga, mwenye kumpatia pesa akasema tuambie mjuzi n'ubushizi bw'amanga ufise, tuambie ujuzi na uelefu na ujasiri unao, byatumye wita muri bijya zijya ngona, imesababisha kujitupa katika mamba zile zote. Aratwinga gato, akacheka kidogo, aravuga ati bujya sije nasimvye, akasema si mimi nimeruka, bujya hari umuntu yasunikiye, kuna mtu amenisukumia yuko. Ibaze chiwazi, uruva ingene abantu bameze, unasikia si watu ugisi walivyo. Umuntu yamusunikiye ngo kugira ngo ingona zimuje, mtu amemsukumia kwa ili mamba zimkule. Na uguye mu ngona ntushwa kwirekura ngo zice zikule, na wewe ukiangukia kwenye mamba uweze kujiachilia ngo acarirwanaho, kubw'amahirwe gusa y'Imana, kwa ajili ya bahati ya Mungu ararengana, akapita salama. Abakwimbira icobo bazosanga bari kwakugirira neza batabizi,
kwa kuwa nakutendea mema bila kujua. Yarazi ngo murungitse mu ngona zimuje. Alizani kwamba alimsukumia kwenye mamba zimkule. Kumba agiye kumuha umiliyaridi wa madola, miliyaridi. Kumba na kwenda kumpatia milioni ya madola. Hallelujah. Amen. Umugabo umwe yirabura yari muri restaurant y'abazungu. Baba mmoja mu bihugu by'abazungu. Ana ngozi nyeusi, alikuwa katika nchi za wazungu. Yicara muri restaurant nka hariya, anaketi kwenye restaurant kama kule. Hacayinjiraho umuzungu afise umutima w'amacakubiri y'urukoba. Pakaingia mzungu ambao ana ubaguzi wa ngozi. Ego. Hama yinjiye, alipoingia achavuga ati ujya mwirabure numubabaza gute? Akasema ule mweusi nitamuumiza aje. Atereka ngurire injya abantu bose. Acha niuzie watu wako wanakula mu restaurant chakula achilia mbali ule. Achavuga ati umuntu wese injya yariye. Akasema kila mtu chakula alikula. Ni iyongeze yindi jenda yariha. Ationgeze vingine mitalipa. Kiretse ujya mwirabure. Kuachilia yule mweusi. Wa mwirabure achigira. Ule mweusi akasema wa muzungu munyamacakubira avuga ati haya iyo ni morale yihaye. Ule mzungu mwenye kuleta mambo ya ubaguzi akasema ni morale. Achavuga ati, akaongeza akasema, ndabiri injya zose zisigaye. Angalia chakula chote kimebaki kwenye masufuria. Ibinyobwa byose bisigaye. Na vinywaji vyote vinabaki. Ibintu byose biri ngaha. Vitu vyote viko hapa. Mubimera abantu bari ngaha babigabangane. Watu wakule wamalize. Babije jendariha. Vyote wamalize mitandao. Mugabo ujya mwirabure ntimumuhe. Lakini ule mweusi msimpe. Barabikora. Wakafanya vile. Wabirabura cyaryowe gose kurusha ati ule mweusi akafurahia. Ati imirabura afise morale nyinshi. Akasema mweusi ana morale. Ahejeje kuriha abaza mu baseriva. Alipomaliza kulipa kauliza wale ambao kuna siri. None ko nagize ibi nibi mugabo. Mbona nimefanya haya na haya lakini. Mugishingo cyuko ababara ahubwo akacaneze. Mahali pa kuumia lakini anafurahia. Acha mwishura ati. Akamujibu. Buja ujya niwe nyene restaurant. Huyo ndo mwenye restaurant. Buja yararyohewe ko mushoreye. Alikuwa anafurahi gisi na. Yari yabuza bakiria. Alikuwa ikosa wateja. Bazobikora bibaza ko bakugiriye nabi kumbe bakugiriye neza basanga watafanya wanawaza kwamba wanakutendea vibaya kumbe wanakufikisha kwenye majibu yao. Hallelujah. Amen. Warwani nambara neza. Wewe pambana vita vizuri. Wagae neza. Usimame vizuri. Nube nk'uruvu. Usiwe kama vile kinyonge. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mugabo wagae neza. Lakini usimame vizuri. Mega inzamba ni yavuga. Je, parapanda ikilia. Uzogara uvuga ati narwanye nambara neza. Utasimama ukisema nimevipigana vita vyangu vizuri. Hakuna kabazo. Hiyo ni swali. Reka ndakwibutse kintu. Acha nikumbushe kitu. Burya hari umunsi. Pale kuna siku uzirwa mu isi ntuyiraremo. Utashinda duniani lakini usilale katika dunia. Cyangwa uyiraremo ntuyirwemo. Ama ulale katika dunia usishinde katika dunia. Burya twese sote ni nka bisi. Ni kama basi. Muri bisi si kenshi basokora icyarimwe batayikoteshe. Katika basi si mara nyingi watu wanatokea charimo moja bila kukodi. Umwe ashika kuri permanence akavayo. Umoja inafika ku permanence natoka. Undi kuri foyer. Ungine ku foyer. Undi kuri top 1. Ungine ku top 1. Undi ku kasoko nga. Ungine ku kasoko hapo. Undi nga nuko. Ni hivyo tu. Haleluya. Amen. Kandi uko bacomotsa abandi barinjira. Na gisi watu wanatoka wengine wanaingia. Ni kwisi meze. Ndio gisi ulimwengu ulivyo. Arumu nakubwira ngo mvisi ibibazo. Mtu anakuambia mimi nina shida. Ukizao nibaza ko nobwirisa ati hagarara nururuke. Paka niambia dunia tisimama nishuke. Ni hagararira banda. Dunia isimame na endelee. Ariko hagaze umunsi wo kururuka. Ikifika siku yako ya kushuka. Ururuka mukavayo. Unashuka unatoka. Abandi bakinjira. Wengine wanaingia. Hapfa batatu hakavuka batanu. Panakufa watatu panazaliwa watano. Haleluya. Nituzoherera twese cyari. Hatutakufia si wote cyari moja. Na shoferi wa bisi. Na shoferi wa basi. Nuriko rabasigurira. Na yule ambaye anawahubiria anawatafsiria. Na wagasohoka muri bisi. Kuna wakati uriko ravuga ubutumwa. Yule anahubiri. Aragera umunsi nawe akururuka. Kuna wakati na inafika wakati anatoka na yanashuka. Nka shoferi. Kama vile shoferi. Na convoyeur ariko asobanura. Na convoyeur kama iko na tafsiri. Na waragera umunsi akururuka bisi. Kuna wakati na inashuka bisi. Nabaje muri bya bisi birebire by'ibitata bakagenda bahagaze. Na wale ambao walienda kwa vile bisi virefu wanaenda wanasimama. Na baragera igiye bakururuka. Na wao kuna wakati wanashuka. Ningugiye nivyo. Ariko ageze ku munsi wawe wa nyuma. Lakini ikifika wakati wako wa mwisho. Mbega urumva kuzohagarara uvuga ati nagwanye intambara nziza. Unasikia kwamba utasimama unasema nimepigana vita vyangu vizuri. Haleluya. Amen. Ndazi gusa abantu bigeze kunanirwa kururuka bisi. Najua watu waliwahi kushindwa kushuka bisi. Urumva bari muri bisi. Walikuwa kwenye basi. Icyanduruka wakati nasimama
umuntu umwe acara telefone. Mtu mmoja akapiga simu. Atego. Eti ndio. Wa muntu ndamubonye muri bisi ndimwo. Ule mtu nimemwona kwenye basi nimo. Ndindiriye gusa ko yururuka nce ndamufata tuje kumwica rero. Nasubiri ashuke afu twende tukumkate shingo. Bageze kuri permanence na ururuka oya. Walipofika ku permanence hakuna atakayeshuka hapana. Bageze kwa komine na ururuka oya. Walipofika hakuna atakayeshuka hapana. Kumutakura kuri duze na ururuka oya. Mutakula kuduza hakuna atakayeshuka hapana. Kukasoko mugaye na ururuka oya. Kukasoko charama hakuna atakayeshuka. Bisi rakata na ururuka oya. Bisi kakata hakuna atakayeshuka. Nani mutaha? Hamtaenda nyumbani. Oya tuimbiye ku umwe ati nimbiye ku ivyo nibagiye muri ville ndasubiye. Mmoja anasema mimi nimesahau kitu. Mundi wese turakuri yandi nta ngorane. Tutakulipa zingine hakuna shida. Shoferi ni yururuka nawe. Shoferi atatoka pale. Shoferi ubwo niyo bari jenye. Jesse ni mimi. Abo nibo byananiranye ko ururuka muri bisi. Hao ndio vimeshindikana kwamba atashuka. Ariko abandi bose. Lakini wengine wote ururuka wanashuka hakinjira abandi. Panaingia wengine. Ikururuka nashuka hakinjira abandi. Panaingia wengine. Umunsi wawe kururuka. Siku yako ya kushuka. Basigaye imyaka 100. Panabaki labda miaka 100. Canke 90. Ama 90. Canke 70 ingahe. Ama ngapi? Erika nawo usanga ari umwe. Labda ni moja. Ariko lakini ubuza ati jewe megaze ku ntebe y'imanza. Ukisema mimi nasimama kwenye kiti cha hukumu. Nzoba mfise ubasha bwo kuvuga nti. Nitakuwa na mamlaka kusema hivi. Narwanye intambara nziza. Nimepigana vita vyangu vizuri. Ndangije amahoro. Nimemaliza salama. Bantu b'Imana. Watu wa Mungu. Ubuzima wa kwisi. Maisha ya duniani. Nibaze ko ari burebure. Usiwaze kwamba ni marefu. Mu myaka 10 heze. Katika miaka 10 naisha. Harejo wundi. Palikuwa juzi tu. Bugi indi miaka 10 igiye guhera nejo. Na miaka ingine 10 na kwenda kuisha ni kesho. Muri 2014. Mu 2014. Nesejo wundi. Si juzi tu. Nuhibuka. Tunapakumbuka. Nuhibuka. Ni kweli tunapakumbuka. Nufsine rero n'ubugingo. Usicheze na uhai. Hangana. Pambana. Ubu bigishoboka. Menagura abadaimoni ubu bigishoboka. Vunja mapepo pangali kuko hari kindi uzobyifuza nibiyo bigishoboka. Kuna wakati mwingine utapenda neza. Simama imara vizuri. Kwa urugamba rwawe neza. Pigana vita yako vizuri. Uhora ari kumwe nawe. Bwana yuko pamoja na wewe. Kandi ariteguye kukugwanira. Na amejiandaa kukupigania. Kandi ariteguye kubana nawe. Amejiandaa kuwa pamoja na wewe. Ariko mu gihe wohagarara neza. Lakini wakati utasimama vizuri. Irashobora ari imburi yawe. Labda ni onyo kwako. Cyangwa imburi yuwo mwicaranye. Ama kwa huyo ambaye umeketi pamoja. Ntuzurabishe kuundi gutya. Usitizamishe kwa mwingine hivi. Kugiza gutya inoke zine zirakuraba wewe. Maana ukifanya hivi vidole vine vinakutizama wewe. Burya byose biraba wewe. Vyote vinatizama wewe. Gwani intambara nziza. Pigana vita vizuri. Tugira dutera abadaimoni. Tunataka tushambulie mapepo. Dutere na Satani. Tushambulie vituo vya shetani. Dutere nayo n'ibituro canke aho ari abadaimoni n'abarozi n'aba. Tunataka tushambulie mahali kuna vituo vya mapepo na mashetani pote. Ariko deka tubanze tusubire ku rutonde rw'Imana. Lakini anza kwanza turudie kwenye orodha. Nimba hari ikintu cyose wumva kitameze neza. Kama kuna kitu nasikia kwamba hakiko salama. Hagati yawe n'Imana. Kati yako wewe na Mungu. Kandi wiyanire kureka. Na utubu kwa kuacha. Haleluya. Amen. Jena mamvuga ntidukorere Imana nk'abazopfejo. Mimi napenda kusema kwamba tumtumikie Mungu kama watu watakufa kesho. Harigiye wumva umenga iby'isi biragutwaye. Kuna wakati unasikia kwamba mambo ya dunia yanakupeleka. Ngo na musoda ngo yikwegera ngo mu by'ubu bugingo. Eti hakuna jeshi anaweza kujikokotea katika mambo ya nyakati hizi. Singumubwiye ngo nturondere ubuzima. Sikwambii kwamba usitafute maisha. Singumubwiye ngo ntiwiruke ku by'ubu buzima. Sikwambii kwamba uache kutafuta maisha. Ariko ntubirutishe iby'Imana. Lakini usivipatie thamani kubwa kuliko vitu vya Mungu. Nao wokongera imyaka ukamara imyaka miliyari 5. Hata duniani wakuongeze miaka wakuongezea miaka miliardi unamaliza miaka miliardi 5. Harusi wa nyuma. Lakini kuna siku pumuzi takata. Ariko nyuma yaha. Lakini baada ya hapa. Soja kuba uzima. Kuna uzima wa milele tutaishi. Ibihe byose mu kirundi. Milele na milele. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero rondera ibwo buzima. Tafuta maisha hayo. Butazohera. Ambao hataisha milele na milele. Urashaka kuburi kurakora ibyaha byose bishoboka kugira ngo uje muri Amerika. Labda kuna tena madhambi mengi ili uende Amerika. Muri Amerika barapfa. Amerika watu wanakufa. Urashaka kuburi uragira ibishoboka byose ukora ibyaha byose kugira ngo uronke amafaranga. Unaweza kufanya madhambi yote ili upate pesa. Amafaranga arahera. Lakini pesa huwa zinaisha. Ariko rondera ijuru. Lakini tafuta mbingu. Ijuru. Mbingu. Ngo nimuiteho by'ubwami bw'Imana. Eti anza kwanza kutafuta mambo ya ufalme. Ngo ariko ibindi navyo ngo tuzovyongerwa. Vingine navyo muta Yesu aduheza. Yesu atubariki.